satu dua tujuh. Kewisesan ide sang Resi Agung.
lesumari Milah wang resing Daguan lumihat idane ngaksi sang sikani karanani upe ide mayude cerita sampun tedun ide sang luwih sakya pekayunan sang menyingaken
sani telas pun salah Rianto pekayunan ide sang rama kewarna iwang kadi ginetas punggal untang pekayunane kani duaning toyan panoni ngedel Om Sandi 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 Om. Inggih tepuk tangan matur ring pemilat saling kuliah amungan ring nomor undi dasi.